Aduan mi kaya ing kambilan at tingatan mo kami laban king COVID-19. Amig na lang dakal akasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal ataw. Aduan mi ngeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat mi kaya kaming makawulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, rin taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi na ring sablang lilingap ka ring misalunan, ban makasuyula ka ring masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasik ng ano yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mi laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, pawulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. E mo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kiyang ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasio, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. King lagyunig pat ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pagkiabetala, karing kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, at ding senior choir. Birthday Thanksgiving Daddy, Ronel Baluyot, Caridad Maniago, Jimwell Makabali, Nelia Samson, at Joshua Manalo. Special intention, kapayapan, pilataning Russia at Ukraine. Maria Lourdes Tapnyo, Ditsen Lita David and family. Pasalamat na ding makatuki, Romeo Maniago, Alberto and Catherine Soliman, Nida Manalad, Janet Borja, Wilma Masaganda, Joyce Masaganda, Emmy Gutierrez, Lina Castro, Reina Castro, Mr. and Mrs. Terkin Basa, Marvin and Lalaine Santos, at JP Lagman. Speedy Recovery Daddy, Remedy Mateo, Angelina Lising, at Angel Pajardo. Healing Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Lourdes Nukup, at Jesus San Luis. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio ding kaladwada di Gregorio, Caridad, Reynaldo the first and second, Domingo Senior, Jose, Erlinda,
Domingo Jr., Lizel, Marino, Alan, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Enrique, Alan, Lizel, Edita, Guadencio, Leonor, Vince Lawrence, Eric, Mercedes, Mina, Jose, Gerald 9 Days, Librado, Jason at Jesus. Matyabetan po king dalita pamuklat. Balayana kalatuki, balayana mituburan, balayana inaus mo, balayana pinili mo, balayan mo o Ginoo, kita ng pakayapan, kitang palabungan, kitang kabanalan, neya husting ge pamipatutu, neya husting ge pamanaraw, o ginubalayan mo ang tabayanan, o ginubalayan mo kapamuman. Balayana kalatuki, balayana mituburan, balayana inaus mo, balayana pinili mo, balayan mo o Ginoo, kita ng pakayapan, ikang palabungan, kitang pabanalan. King lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ding banal sunladlang anti ngaldo, king kayaryan ing karelang igpa, ing kabanalan manatili ke kayo. At kekang timurin. Ngayon ngaldo nga iti, ing kapigaga na ka ng San Alfonso Maria Ligori. Paulining eta tikman ing alimbawa ng San Alfonso arapaning sarili tang kasakitan, manyawad tangining kapatawaran king Dios, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Yagkastangining miyagnanagnan ing kapanisyan, magkumisal ko. King Diyos na may payang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amanwat dapat, at ngayon kakulangan. Uli na nitay panigapuko sa Santa Maria ang kapilan ng Biren, karing sa Plangangelang po Santo, at kaya kayo kapatad, yung ipanalangin yung buking Diyos sa ginutang. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamu, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Ginoo
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pasulungan meng alang likat ingke kang Santa Iglesia, kapamilatan ding biye ringke kang Santo. Ipagkalob mo sana kay kami ing grasyang makatuki kang San Alfonso ning Ligori, kingkeyang malugod a kapag malasakitan para king kaligtasan ning tao, at kapamilatan iti akwaming makapakirake king kayablasan na karimbanwa. Iti yaduan mi king kapamilatan ning ginuming Hesukristo ang anak mo, ang mabibye at mag-ari kambemo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Dios, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng Propeta Jeremias. King banwa mo ring ito, king kalimanang bulan ng kapatabanwa ng pamag-aring Sedekias, ing propeta iba't king balen ng Gibeon. Ihanan niya si anak ng Azur, di salitaya kanako king templo. King durungotan darim pari at din tao, sinabi na kanako, king inginun mayupaya, in Diyos ng Israel, sinabi no, wekasan ko no ing upaya ning ari ning Babilonia. Kilob ding adwang banwo, ibalik ko lo keting lugar lagiti, rinsablang kasangkapan ning templo, akinwana at delang Nebukadnezar, king Babilonia. Ibalik kya naman, ing ari ning Huda, Joaquin, ay anak ng Joaquim, kambera rin sa blang may bihag, amidalaking Babilonia. Wapak ko na yung upayana ning ari ning Babilonia. Ako ing ginu, yo'y magsalita. Kanito kindurukutan darim pari at din sa blang taong pakatalakad, kilog ning templo, sinabi ko kang Hananyas, masanting sana daptanan ning ginu iti, tunay pinsanang gawa ng tutu, ingke kang ula, at ibalik iba't Babilonia, rin sa blang kasangkapan ng templo, at din sa blang tao, amidalang bihag. Dapat makiramdam ko king kanakong sabyan at karing tao. Ding propetang migsalita king milaba sa panahon, bayo ko dinatang, at iko ang timurin, inulara king inggero, danop at salot, datang karinda kalabansa, at karing mga upayang kaharian. Dapat yung propetang ulano, ning kapayapan, malyari among makilalang tunay propetang tubod na ning Ginoo, nung ing ulano maging tutu. Kanita leko ning Hananyas ing paud, ayat suking batal no, pikline at pemirasong malati, at ngano king durungutan da rin sa blang tao. Sinabi ning Ginoo, king makanyanin paklian ning paud, abinili ng aring Nebukadnezar, karimbatal da rin sa blang bansa, at daptana iti, kilubding adwang banwa. Kanito meko na ako. Mapilan mong panahon kay bata nito, sinabi na kanako ning Ginoo, king punta lang kay Hananyas, at sabyang ko kayo. Sinabi ning Ginoo king malyari meng apakli ing pauda dutong, tapot palitan na iti king pauda bakal. Ing Ginoo mayupaya, i Diyos ng Israel, sinabi na king mibili ang pauda bakal, karim sa blang bansa, at kinsiwan de yaring Nebukadnezar ning Babilonia. Asabi na naman ng Ginoo, king pasayuan na lokang Nebukadnezar, patinor di mga liyak ay animal. Sinabi ko kanito iti kang Hananyas, at nga kong tinuglong, Hananyas makiramdam ko, nakatinubod ning Ginoo, at pepaniwalan mo loret ng tao, king katutuan. Inya itabi na ka mismo ning Ginoo, bayo yung mapupusiting banwo, mateko, uling inudyokan mo rin tao, ban magrebel dilo,
laban king Gino. At Meteo ay Hananyas, king banwa mo rin ito, king kapitong banwa. Amalo ning Gino. Kako ituro mo la rin kay kang tuntunan o Gino. Ing maliliko mo sa pain tulutan, king mit mong kalam, kako turo mong kay kang kautusan. Sopan mo kong manyabi king katutuan, king kapilan paman, uling manalig ko karing kay kang kayatulan. Detang nakitakot at gagalang keko, lumapit la kanako. Lumapit la rin sablang makibalo, karing kautusan mo. Sana ganap ko lang ato paran, dingke kang kautusan. Bakong emi pakarine, nune, kamtan ko ing tagumpe. Aba tanda ko rin tao marawak, para akong paten. Dapat dingke kang kautusan, kakulang pibule-bulayan. Kulakelinguan dingke kang tuntunan, uling ika mismo, ing kakong tanaturo. Ang tuntunan o Ginoo. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Alleluia, 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 Emo bukod kin tinape yung mabibiyeng tao, nunay king balang amanong malibatan, king asbuk ng Ginoo. Ing Ginoo manatili age kayo. At kaya ka, timurin, Pamipasyag king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang dimdam ng Jesus iting balita, dikil king kamataya ng Juan Bautista, sinakeyang bangka at meko yaketang lugal ay ita. Mintaya king medong at tahimik alugal, anong nuya makapagdilidili. Dapot abalitan daring tao iti, at ibat king miyayaliwang balen, linakad lang tinuki kaya. Inyang kuldasya king bangka ay Jesus, ikit na laring tutong dakalataw, melunos siya karela, at pepakayapa nala ring masakit. Inyang mabibengi na, lepitan dering kayang alagad, ngara kaya. Mikekelangan ing lugal ay ti, at mabibengi na. Palakwan nyo na laring tao, balang munta ka ring lapit-lapit a baryo, ban makasalilang apanganda. Kailangan ning makola, nga ng mekibat Jesus, ikayo mismo, dinan nyo lang apanganda. Dapat ngarang sinabi kaya, 5 lamong tinape at 2 asan ding daralami. Idalayo lakeni nga ng Jesus. Pepaluklukan nala king dikut ding tao. Kinuha nala ring 5 tinape at 2 asan. Tinalangaya banwa at pepasalamat iyaking Diyos. Pemiraso nala ring tinape at inutos na karing alagad king pamyedala karing tao, mengan langan ding sabla at kinabsila. Tinipon dalaring alagad ding mengatagan at mekatipon lang 12 kaying,
karing pira-pirasong tinape. Ating 5,000 karing lalaking mengan, bukod pa karing babayi, ampon karing anak. Ing mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. May mga business po tayong alam ngayon na napakalaki na, multi-million business na nagsimulang maliit lamang. Yung SM, na alam natin na ngayon napakarami pong branches. No? Nagsimula lamang bilang Shoe Mart sa napakalaking pwesto. Yung Jollibee po, na paboritong kainan ni Jonathan, no? Nagsimula lamang po yan bilang isang ice cream shop. Hanggang sa dumami ang mga kumakain doon at sila'y nagsimulang maghain ng burger, ng fries, at ng spaghetti. At ngayon, alam po natin na ang Jollibee dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo ay marami na ring mga branches. Marami po tayong alam na napakalaking mga business ngayon na hindi po natin alam yung pinagdaanan at pinagmulan. At ang mga ito ay nagsimulang maliit lamang. Karampot ang pondo, marahil sila ay nasa isang sulok lamang nagsimula. Ngunit tingnan nyo ngayon, sila ay lumago, sila ay umasenso, napakaraming mga branches, at sila ay kumikita ng napakalaking halaga araw-araw. God can work in small things. Ang Panginoon ay maaring gumawa ng himala sa mga maliliit na bagay. Ang ebanghelyo pong ating binasa sa araw na ito ay siyang patunay. Lumapit ang mga alagad ni Jesus sa Kanya, Panginoon, pauwiin niyo na po yung mga tao. Ang mga taong ito, pinag-uusapan natin libo-libo. 5,000 daw yung mga lalaki at hindi pa kasama sa bilang yung mga babae at ang mga batang naroon. Dahil ginagabi na, siyempre ang mga tao ay magugutom dahil sila'y maghahapunan na. Kaya ang sabi ng mga alagad, pauwiin niyo na po sila para makabili sila ng pagkain nila. Ngunit ang tugon ng Panginoon, huwag niyo silang pauwiin. Pakainin niyo sila kung anong meron dyan. 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda lamang po ang meron tayo. Kinuha ni Jesus ang 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda, binasbasan, nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati at ipinamahagi sa mga libu-libong tao. At ang himala doon, lahat ng naroon ay nakakain at nabusog. Sinabi po ng Ebanghelyo na may natira pa, 12 wicker baskets. 12 kain, laparing ati pundang pira-pirasong metaga na tinape, iba't mo king 5 pirasong tinape at 2 pirasong isda, asan. God can work in small things. Sa buhay po natin, minsan, ini-small natin ang small. Maliit, ayaw ng tao, minsan, ang kakarampot. Kakaunti. Ngunit hindi natin namamalayan na kung iipunin natin lahat ng kakaunti sa ating buhay, tayo po ay makakabuo ng napakalaki. Sa inyo pong buhay, baka tingnan ninyo, anong maiaalay ko sa Panginoon? Ito lamang ang maibibigay ko. Oy ni mo ingabiye ko rugo. Oy ni mo ingasawop ko. King biyeming pamilya, ay ni mo rugo ing kakanan mi. Oy ni mo ing kagiyuan mi. Neng kayo po, lalawen tayong sarili tamo as ng kababa. Kababa na nung misan kakalunusan taning sarili tamo.
Oneng akakalingwan tamo na ingginu malyariang manigobra king ditak aatin tamo. Nano po ing kailangan tamong gawan? Nano po ing panagkat na ning Diyos kaya katamo? Kung ano ang meron ka, magsimula ka roon. Kung nasaan ka, doon ka magsimula. Kung ano ang kaya mo at kinakaya mo sa buhay, maaari na. Dagdagan mo lamang ito ng isang malaking pananampalataya sa Kanya. Sometimes we question God, Lord, bakit naman yung binigay niyong blessing kakaunti lamang? Lord, bakit kakarampot lamang ang sahod ko? Bakit ito lamang yung nakayanan ko? But we forget that we receive so much blessings on the other aspects of our lives. Potang intao, makafocus ya mo king malating bage, akakalingwana ing mga ragul apagpapala, akalam, abibiyena ni nga pong ginu, kimbiyena. Nyapen, nung nanulaman po ring 5 pirasong tinape at 2 pirasong asan na ning biyeyo, naalaman po reni, kaditak, kakarampot, idaw niyo po kingapong ginu. Uling ingapong ginu, agyo na lang para kalandeti, basta manalig ka kaya. Ating ko pong kasalpantayanan kingapong gino, na kung naning kayatinan niyo, para kalana. Magsimula kang malating business, i-down making apong gino. O ini mo ingagyu mo, nung laus yaking lub mo, i-down making apong gino. O ini mo po, ing talento ko, i-down me. Nung ing balang metong ke katamu, mabiyasayang mibuklat puso, lauslub mamye, at mipnong kasalpantayan ng lulugod at susuyo, okay na po ita. Basta yung maulaga, idahon me, nanulaman po, ring 5 pirasong tinape at 2 pirasong asan, atin ka kimbiemo. Huwag nating ismulin ang small dahil maaaring gawin itong big ng Panginoon. Basta matuto tayong manalig sa Kanya. Amen. Pakamalan kong kapatad, aduan tamo king Diyos, king dakayana nakataas sana, king kayang dibinong kabyasnan, antimoing de patana kang San Alfonso. Nga tamong manalangin kaya, Ginoo, idake mo ke kami, king ke kang kabyasnan. Ulitan tayo po. Ginoo, idake mo ke kami, ke kang kabyasnan. Para king Santo Papa at karin sablang obispo, pamahalan de sana Iglesia ng Diyos, agpangking kabyas na ng Ebanghelyo, at kinsigasig akalupa ng pepakit ng San Alfonso, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, idake mo kami, king ke kang kabyasnan. Para karing hanggang pamuntok ng gobyerno, ibade rasano in karelang pamangawang batas at desisyon king kabyasyan ng Diyos, imbukod mong kabyasnan, makayatad tunay hustisyo, pamipante-pante at kapayapan, busal din tao, panalangin taking Ginoo. Ginoo, idake mo kami, king ke kang kabyasnan. Para ka rin sablang daralan kasakitan, miyabyes sana karela, hindi binong kabyasnan makatuklas, king selukot ng pibandyan ng Diyos, king karelang kasakitan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, idake mo kami, king ke kang kabyasnan. Para kay katangan, abalo at kakantantasano, ing kabyasnan ng Diyos, kapamilatanin pamagsane, karing kakayapan Kristiyano, aminubog kang San Alfonso, bansod lagyo, anting metong dakilang santo,
ipanalangin taking Ginoo. Ginoy dati mo kami kintirang kabyas na. Ngayon po ang taming sarili tang kapagnasad. Itubod me, ing kabubugtungan mong anak king yatu, bani pakit na ike kami ing dalan papunta king debinong kabiasnan. Pakiramdaman mineman sana ing kang espiritu, mituro nung makanano milang gamitan ding mangayap ng bagay ning yatu. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Tanggapan mo ay iking anak mo, menibat king bunga na, ningke kami ipawasan, anting pasalamat miting lugod at kayapan mo, tanggapan mo, O Ginoo. Sapat hiniyang pangmi, kung paraging sablang bage, binye mo ke kami, itnong kababan, daraon mi ke ka, pagdamutan mo, O Ginoo. Ginoo, tanggapan mo, hain mi keng anak mo, menibat king bunga na, ningke kami pipawasan, anting pasalamat iking lugod at kayapan mo, tanggapan mo, O Ginoo. Tanggapan mo, O Ginoo. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap arapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan na saling Ginoy ting daon karinggamat mo, kay kapuri at kaligayan ng kayan lagyo, king kaya kataming ko sa plala, ting mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, palablaban mo ring puso mi king espiritu ning kekang lugod. Kabang yayampang mila reting ayin kaniting kapiesta ng San Alfonso ning Ligori. Amita gulaling king biena keka king Eucharistia. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kay kayo. At keka, Iyat na yoring puso yu. kayat na no, Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. hindi karapat dapat at matulit. Tunepin karapat-dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Dios king alanganga at lubos mayupaya. Pagkalubme king Santa Iglesia iting piyestang parangal kang San Alfonso, agyagan mo kami kapamilataning banal ng biye. Tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral at babye mo ing kekang pamanganlong bilang pakibat karingkeyang panalangin. Ulinanita, kambering sablang koro ring anghel karimbanwa, daralit miya ingke kang ligaya, layon makiabe alang tuknang babye kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Diyos sa
ingke kaligaya. Hosana, Hosana, ingka katas katasan. Hosana, Hosana, ingka katas katasan. Wan yang daratang, ilang yuning ginoo. Wan yang daratang, ilang yuning ginoo. Hosana, Hosana, ingka katas katasan. Hosana, Hosana, ingka katas katasan. Ingka katas katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan. Ulinanita, pagparalompumi, pabanalan mo sana reting ayin, king espiritu mo, ban para ke kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwane ing tinape, pepasalamat sa keka, piraso ne at binyene karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan kananye. Iti yaing kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan, kinwane ing kalis. Pasibayang pepasalamat keka, at binyene ing kalis karingkeyang alagad at sinabi, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iti yaing kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kekayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kabigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo metia, in Cristo sinublia, Inyangeni gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon mi akeka iting tinape ning bie at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, at Florentino, ake kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapadadming pepainawan at manenayang subling mie, at ding sablang mengayango na bie. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bie alanganga, bang kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos.
San Jose akeyang esposo, ding sablang apostol, San Alfonso at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ikpang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngeni manalangin tamang mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o ginuging sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi. Banking kasaupaning kekang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesukristong kekaming talapangabus. O ginuming Hesukristo, as sinabi karingkekang apostol, ing kapayapan nalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nune, lawen mo ing kasalpantayanan ing kekang iglesia, at pamayapan me ang pambilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiye at mag-ari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka, tinuloy. Ipakitangyan ng mikakan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po. Cordero ng Diyos, aming lalako, ing kasalanan pakaluan mo kami. Cordero ng Diyos, aming
lalako, kasalanan niyatu. Pagkaluluan mo kami, Kordero ng Diyos, aming lalako, kasalanan niyatu. Iniemuke kami, ing kapayapaan. Iniemuke kami, ing kapayapaan. Iemuing kapayapaan. Ibiemuke kami, kapayapaan, yemuing kapayapaan. Nyo ing Kordero ng Diyos, nyo ing milalako king kasalanan ng yatu, mapalad laring mayawus king apuna ning Kordero. King mabilog mong puso, King mabilog mong kalagwa, King mabilog mong sikanan, luburan ng ginong ekang Diyos. Antimuring luburan mo, ing kaparang tao mo. Antimuring lugod mo, lugod king sarili mo. Tumakot ka mo, ing ginutang Diyos, ing kayang utos kayang panabilin. Tumarantala, ke kabaning at kumabayin ke katamong King mabilog mong puso, King mabilog mong kalagwa, King mabilog mong sikanan, luburan ng ginong kekang Diyos. Antimuring luburan mo, ing kaparang tao mo. Antimuring lugod mo, lugod king sarili
Manalangin tamo. Oy paming malugod, inubog me San Alfonso, anting metong atapat a ministro at talapanaral ning Eucharistia. Ikesanang maniwala keka, tanggapan miyang maralas at ibiyemi keka ing kapurian alang kupas. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Loko-loko po sagod. Bukas po, August 2, first Tuesday of the month, ala pong misa kening parokya. Ig misa po, mi daw siya king Kapiliana pong San Antonio de Padua, 5:30 p.m. po. Talakad po. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keka, At bendisyonan na kayo ning Diyos, igpang mayupayang tutu, ingigpa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Yari ning misa, umen ako king kapayapan. Salamat King Diyos. Dakala salamat, yaring aman mabibir, mabiyasa kesang detidake, yaring malang taong mabibir, magindalan kesaning kapayapan, balen mo pakayapan. Ingatan, ingan at pasik naman, at ing dapat mo yung gawan. Inudakala salamat, laing aman mabibir, mabiyat sa kesang detidake, karing balang taong mabibir. Mabiyat sa kesang detidake, karing balang